Reka nongere mbasuhuze mwese bakunzi ba Kamanzi Official, nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ni wa mwanya rero tugaruka mu makuru y'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, twibanda cyane cyane kuri Pi Network tudasize na Ruby Network. Reka rero twiganire kuri Pi Network. Tujye kuganira iki nonaha? Ni inkuru ntoya ariko inkuru ishimishije nifuriza buri wese kumva kumenya. Ni inkuru yagaragaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025, igaragara mu kinyamakuru ishyirwa hanze n'ikinyamakuru cya Binance Square, ariko bakaba barayikuye ku kinyamakuru cyitwa Crypto Future Signals. Ni amakuru y'umugabo w'umuherwe wa mbere ku isi, Elon Musk, aho yavuze kuri Pi Network. Mu bushakashatsi bugenda bukorwa byaje kugaragara yuko Elon Musk yavuze kuri Pi Network nk'ikigo gihindura umukino. Yakoresheje nk'iyo mvugo, Elon Musk's interest in Picoin, a potential game changer, yaba ari amahirwe yo guhindura umukino. Muri ayo makuru rero dukesha ubusemuzi bwa Artificial Intelligence, baratubwira ko ubwo bushakashatsi bugaragaza ugukunda Pi Network kwa Elon Musk, aho yayibonyemo nk'igikoresho cyo guhindura umukino. Kandi koko niko biri. Elon Musk ni umushoramari w'inyangamugayo kandi akaba umuyobozi wa SpaceX na Tesla, azwiho ibitekerezo bishya n'imiyoborere itekanye. Mu minsi yo hambere havuzwe amakuru avuga ku bushake bwa Elon Musk, nyine yabivuze ku bushake bwe, avuga ku bijyanye na Picoin, amafaranga y'ikoranabuhanga ya Pi Network. Nubwo hari ibitekerezo bitandukanye ku bwiza bw'iyi cryptocurrency, ese ibyo bivuze iki ku hazaza hayo mafaranga no ku isoko ry'ibikorwa by'imari? Ni ikibazo kibazwa. Ibyo Elon Musk, cyangwa se ibyo Elon Musk ashobora kuba yarakundiye Picoin, niba twerekana ibyo Elon Musk ashobora gukundiramo Picoin, dushobora kuvuga ibintu bimwe na bimwe. Urugero nk'ikoranabuhanga rihambaye, bakongera kandi bagatanga ikijyanye no guhindura ibintu mu buryo bw'ubwigenge, byo bita decentralization. Hakaba kandi amahirwe ashobora kwiyongera mu by'ikoranabuhanga kuko hazamo guhanga udushya. Ibyo rero bikaba bivuze iki? Niba Musk yaba yaramamaje cyangwa agashora imari muri Picoin, ibi byashobora kugira ingaruka zikomeye ku isoko ry'amafaranga y'ikoranabuhanga, nko kongera kumenyekana, hakabamo nk'iterambere ry'isoko, nko gushyigikira uburyo bw'ikoreshwa bw'iryo faranga. Ariko mu ncamake baravuga yuko, ikinyamakuru kivuga yuko nubwo nta bimenyetso bifatika bihari byemeza ko Elon Musk akunda Picoin, ingaruka zishoboka z'ishoramari birasa nko nabyita harimo uburyo bwo kuzigama amafaranga, ego, kuko buriya niba bashoye imari mu bikorwa remezo, mu ishoramari muri iryo koranabuhanga, haba habaye nko kuzigamamo amafaranga. Rero mu gihe isoko ry'amafaranga y'ikoranabuhanga rikomeje gukura,
no guhinduka bizaba ari ibintu byoroshye kubona uko Picoin n'indi mishinga y'ingirakamaro nk'iyi bizakomeza gufasha mu guhindura ahazaza h'imari. Niki gitumye ngarura iyi nkuru? Ndibuka ko iyi nkuru twigeze kwivugaho kera. Ikintu gitumye ngarura iyi nkuru ni ikibazo cy'abantu benshi. Hari umuntu ugira gutya akakwandikira mu gikari, ubundi ukabona ibyo bandika nko muri comment, ubundi umuntu akaguhamagara mukaganira ukumva afite gushidikanya. Nagira ngo nereke abantu badukurikira, ese niba Elon Musk ashobora kugira icyo avuga kuri Picoin, ifaranga ry'ikoranabuhanga rya Pi Network, akabivuga mu binyamakuru bitandukanye, ukabona ni ibintu byamutangaje, utekereza yuko ari ukubivugaho gusa Elon Musk atamayininga? Rwose byanga bikunda agomba kuba amayininga, na cyane yuko bitahagarariye aho. Mu minsi yashize tuzazana ayo makuru wenda nayo, aho nuza Tesla, cya kigo cya Elon Musk gikora cyangwa se uruganda rukora imodoka zikoresha amashanyarazi, cyamaze kwiyunga kuri Pi Network. Urumva ko bya bindi Elon Musk yavuze kera ejo bundi byakurikiye kwiyunga kwa Tesla kuri Pi Network. Impamvu iki kintu nyibuze ni iyi: muntu udafite n'isambu yo guhinga no gukodesha, ari kugira touch, wayikoresha ukamayininga ukinjiza Pi. Muntu utagira inzu yo kubamo, uba aho ukodesha, ari kugira touch, wayikoresha ukamayininga ariko ukabona Pi. Muntu utagira uburyo bw'ingendo, ni ugutega igare, ni moto, ni imodoka, mbese uburyo wigengaho n'amaguru n'ibirenge, nabyo utizeye yuko uri bubyirirano cyangwa uri bubirarane, ari kugira touch, wayikoresha ukamayininga ariko ukabona Pi. Kubera ko mu minsi igiye kuza, dore noneho agahuma munwa, kwiga ubu ngubu ni ikibazo. Abana kwiga, amafaranga y'ishuri, amafaranga yo kurya, ubwo sinavuze kurya, sinavuze kwambara, sinavuze mu mibanire n'abandi bantu ibyo ugomba kubafasha mu buzima busanzwe, ubukwe, ibirori, ibyago, hose ukenewemo. Ntabwo ujya ubishobora, cyangwa se ushobora bikeya, ari kugira touch, wayikoresha ukamayininga ariko ukabona Pi. Niba uri umwe muri abo bantu mvuze, ubu butumwa bukaba bukugezeho, wihinyura ikintu cyatangaje Elon Musk, umuherwe wa mbere ku isi. Jewe ngo haye promosiyo yo kugufasha ku buntu nta kiguzi, niba ushaka kumayininga Pi bushyashya, yewe na Ruby, winjize kandi ngo ukurikirane kuzageza ubonye Pi zawe cyangwa se Ruby zawe. Telefoni yanjye ngiye njya nyandika aho ngaho muri description, aho ngaho munsi ya titre nyine, cyangwa se nkazibabwira 078 320 1418. Abari mu mahanga bo banza akamenyetso ko guteranya 250 7 8 320 1418, ngufashe ariko umayininge Pi, umayininge Ruby. Yavuze kuri Pi gusa, ariko hari n'izindi cryptocurrencies. Niba Elon Musk umuherwe wa mbere ku isi atari yanyu, reka mbabwiye, abantu babishe mu mutwe barababeshya, barababwira ngo ubukire bwa mbere ni ukunyurwa. Ukanyurwa no gukodesha, ukanyurwa no gutegatega, imvura ikunyagira, izuba rikwica, ivumbi rikwica, unyerera ugira ute, ukanyurwa no gukodesha aho uhinga, aho uba ariko babisha mu mutwe we.
Abafaransa baravuga ngo plus on a besoin. Ukurushaho gutunga ni kurushaho gukenera. Ntibazakubeshya ubuzima bwa muntu ntibujya bunyurwa. Yego koko burakira. Parce que quand on manque ce qu'on aime, on se contente. Vous devez se contenter ce qu'on a. Iyo uzi icyo ukunda ugomba kwishimira icyo ukura ufite. Ugomba kwishimira icyo ufite. Kukishimira ntibisobanuye kunyurwa. No. Ntabwo ari cyo bisobanuye. Ubuzima bwa muntu bugomba kurinda bupfa bukirundanya ubutunzi kubera ko tutazi iherezo ry'ubuzima bwacu. Kandi ubuzima bwacu bukeneye kubaho ndetse neza kandi cyane. Kandi buri munsi. Rero kimwe mu bizaba bidufashamo nubwo bizaba bidahagije ni Pi network, ni Ruby network, ni izindi cryptocurrencies. Izi mbabwiye nizo nsobanukiwe, nizo nshobora kugufasha kuzijoininga, kugukurikirana nkakuzuriza ibisabwa, nkagufasha kuzuza ibisabwa do A Z. Kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo. Mbaye promotion. Sinzi igihe izarangirira. Ngayo nguko. Ni mu mining Pi turacyafite igihe ayo mahirwe tuyakoreshe. Nukuri ibi ngibi Elon Musk yavuze yuko mu gihe kizaza bitanga icyizere uko ibi bintu bizagenda byongera, bitanga icyizere mu by'imari. Iyo mari ntizaducike kandi natwe bizaba intandaro kugira ngo tubeho neza kuri twe n'urubyaro rwacu ndetse n'abazadukomokaho ubandi. Mugubwe neza kandi mwishyuke.